to prepare to come to class. Okay. Prepare to come to class meaning that sebab biasanya dalam senario di FKE ni paling minta certain material kita dah berilah daripada segi slides ke, daripada segi modul ke apa ke. So get ready, baca dulu ataupun prepare, try to expect and get ready dengan apa yang akan diajar. Itu satu. Lepas tu yang kedua adalah I'm not sure whether the phone or the tablet becoming a burden. Okay, because I'm bringing a printed form. All of you are using tablet. Tapi seems like less and less students ada buku. Ada buku dan ada buku tulis. Dan ada pen. Kadang dia tanya, okay bagi pen. Cari pen. Tak bawa. Tak ada pen lah. Okay, so nampak macam basic.